Kanya Utram National Youth Front HNYF East Khasi Hills mentak hapo kajingala mu General Ubadon nang nongbri ringkat u Assistant General Secretary Ubad Libor Swear kelahir banit kendra license yagi dukan thotim Syakithan Jalupara banlap lakini kidukan thotim kibyang nem kikat kisla kabaki de ben penbyang. Hagani kajing jurep kaseng ka alap jan baron ni kidukan basyong da kibamde ki khasi kimdan satya ki license bad kaseng ka ong bakal alap tangkat tukan nihi ki badan license kataru tang kidukan ki khasi. Haba kran kira pathai khubor kini kino ilam ka HNYF ki laong bakani kajing bam penbyang ki license da kidukan baka jimbam shim khia ka sarkar ban man penbor baki de ban penbyang ka pelong ya kajing du e da ki bon klur ka khajina ha ka shisnam ka pelong pa de kajing hiran ka plating ka jong ka sarkar. Itulah besar pak minta rasai bende sini. Oh bende pak. Baik bende, laki yo ruem serok kopi di benda ni. Ma, ledak benda ni angi hang be. Ma, ni keren saya kata. Ngarni lemuan dengan bor, lawan sio nengkong apa susu itu. Ngarni bar lawan, mentah balai. Nah itu ketua sini lawan itu pak. Tak kenal ada susu itu. Abalai ni hang be. Piong mentah munga kiai. Apun. Bagus tu, pernah ayuk senam ya? Dah biang kon. Nehei di salam nehei. Ma, you license di nehei. Pula mat pula bukan ma. Bisa. Ma. चाहिए मंडे में चाहिए मैं रसीद लेके आए थे हम एक बार में आएगा डायरेक्ट बन करो itu kan ma ong nomor lawan sing halang on mar ngir ngi kamai ngi canang ni temut ngir ngi kwa ban long ban tray legal nang bakri beniu kan koi state government nang bangir ngin tray ka kam dekwa mi penbiang ikut silakan long kom cuk ngin long banyak kali minta kam dan tok slap si IP channel tagen badan tekir minta tentang kene di gambling ak kadon ki prosedur ba habdan license hotring itu teto nak kalian ni ni sai mo pun nak dek ong IM mod ngir ha complain no sen halang lada mai kalian ka teng HNYF Kanika deka phase 3 kabangi nila one day nek operation kabede begini ki illegal tir counter hang ni ha Cilupara tika poi ke banengkong pemangila batai nang syakmat kalong bai bangi kendang ni kini bukan tim namar bakindon ki kot kisla ki comments ki license bat quick cingdon tam ki bede bagi kot sa kan district council rukuncu denya wan hang ni ban kendang Cilupara ngila syamba don katu kan dia teliki dukan lai tuli kidukan ki bam don kikot selatan weiru nilak hang no syai kini kidukan bat ki bakhambon hi siam bakila pembiang ni kikot sela kilalit ban renew bat kilalit ban ya kendu ya ki superintendent of sales tax sampai po office ban pembiang ya kikot islam ki kumta na kalian kaseng hi sa sempat ka bu cimaham ya kitu ki try ki ba bu ikini ki tir counter banang ni sakmat lada de hangno cakaru makin penjang ikut Islam om dai tang ni sor silong hendrai wat siki benta chung kinong kendong ru ngin sedang nang ni sakmat ban lek cendra namar bang yui bang isem nilap biru ba wat siki kinong kendong ru ba bon hitir counter kilong illegal ki semdon ki ikut Islam ba teng don badon tang kawai ke license ki penontam da sipo atau tuli dukan hendrai ngi kung kaseng hi ngin kwa ba kani kan cia kum ni ngi kwa ba revenue hi baro bakilo kiba operate ikini business ki de penbiang ikut Islam bakin penbiang iki license bat sibon bat ki wait ki benta ki bayade bakini ka gambling act kena kalian kaseng sa sisen hi ni kentu bat ni aware ya kitu ki try dukan bakin cooperate bakin try lang bagi kaseng nang bukan long kucing mentoy omtang yano omtang yaki hendrai ka state hi baro hoy kina ma nakani ketir kongtan more income lane kala ban kolek ya revenue khambun namar bunyi ba pemangilai kran sikmat ba ka komen minta ka don apreng kecing apreng bede beka platengka tingi kermen ada kecing kendang cingi kum kaseng hi ni kermen makan long kecing nyarap ka bentak sarkar na ka ban penbiang kecing guna khamtam ka bede ba kini ki cing siu ki ba pher khamtam pemangilai kran syahi ba pun hi kinong tre ba
kim yo watang tulap increment mana kan ka cingkra cingi kan generate ya ka income but baka komen ru kan yo ya ka revenue nang kan yo man penentam hok haki banta ki beper kena kalian keseng sa season 4 ni kentu ru ya ka department kabede kentam baka ka sales tax bahkan taru bahkan namdai ban shoplifting andai bahkan henra bahkan penbiang ya kini ki license kaba kini ki tir counter ki wan ban apply ban ni suggest ban ni aga suggestion lu ka advice lu sada comment mar kumbangila henra feel bonsen hi ki ong banging sim ching hak bede ban penbiang ikut sapa bat nagaliang sales tax lu toong bang nimla ban issue ya kini license namar bakadon tang kowe kicing kata ka de tenancy agreement kata ka rent agreement kena kalian komen lu ni snow ban advice dan ban ai ka suggestion ba lada kuno kin amend no ya kini ka rules lani ka procedure ko be dai ba tenancy act lani ka tenancy agreement tinggi kerpat ba nagaliang surkar kan pencem no ini bentak nang ba ka revenue kan wan syaka state government ba kini ki ba operate gini business ru dapat hamsuk kila ban yo ya ka license ba kini kita dukan ki ho yangi ba ki ong ba ki don na kalian ka ki break baterai po department ki becuan lom mai untuk kha man lau benai ki wan lom be araca dai na kalian cungkir ki ong ba kadai ka cing ya ki bakin seo man lau benai araca na mala da ki seo hok hak be dai tang ba kin yo license harus senam kan long da kuno no san haja kaki sinem henry kecingwan kolek bat ka kecingdon kani ka scam ka baki wan lum aracar man lau benai kani ka pen ka bo cinge wat ya kitrai ki ba operate kini business bat khamtam ka pendo nong ru ya ka state hibro hoy mar kani ka very crucial mo ka ba belum important bahan na kamta ban wan rai ka revenue jeng state ke komba ngelayo i ba ngilap hiru ba dei da kecingwan khandra cingi baka sakhi ini ki aka baro bat baro iskatahi ngi iba nak ketenat juga department sales tax imat kamdan kanu ke cingsim khia nak leng ki inspector lani wat na high level ki commissioner mat kim chuan hafil man kendang ngi kum kini ki illegal business ki bala operate thambon he ki bental operate daki non tribal ke nakaliang hi kicungi ka seng ni kentu ya ka department banang ne sikmat phi day ban sting ki kiti chat phi day ban ya chafil knang wa pinlap ya kicing hisha barkum bangila syam hingla lap ba man lagi counter ki ong bej ba ikwa man renew ka license henry ka ba smusi kalong ba nakaliang ka department ka penslam ba donru na pedeng kinong tre chung sales tax ki basuan collect tang kapisa kabaki kolek man lau benai kata kalong ar hajar man lau benai man laki counter te kani kalong ka aka ka bapan susi yangi namar ba kani ka kata ikar revenue chung state but kitu kita license ru hadu mentaru kimla panyo ka license te kani kadi kicing ka bakrau but ni sasisen ni kentu ye kitu ki inspector lane ki superintendent of tax syakisun ba pero ba nang ne kin stang ban khandra bal ada piduna kalian ka force ru ngi na kalian ka seng ni snow ban ai ketika mon ketika dang bani trelang bat pi nang ba revenue chung state kan poi be tek nak menta bangin yo pendon kampat ya kecing mentoy lang chung babon bala